Uskrs, najveći kršćanski blagdan, svake se godine obilježava na tradicionalan način u našim domovima i uz bogat blagdanski stol. Ipak postoje običaji koji su pomalo već zaboravljeni, a razgovarali smo s onima koji ih od zaborava štite. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke. Velika subota ili Vela subota dan je kad se u našemu kraju tradicionalno pripravlja hrana za blagdan Uskrsa. Uskršnji običaji djelomično se razlikuju od područja do područja, no svaki primorski pijat na ovaj blagdan bude pun tradicionalne hrane koju nam pripravljaju vredne domaćice. Kuha se pršut, kuhaju se jaja, mise pogače i šišor. Šišor je slatki kruh u obliku pletenice, poseban upravo za primorski kraj. Izrada šišora stara i tradicija, kao i bojanje jaja. Gađalo se va 5 pokušajih i pobjednik je bilo ki je noćit napravil škuju va jaju i va njemu ostalo. Kako bi ga otehli zaborav u Matujskoj Mrevenici, svako leto organiziraju natjecanje va picanju jaj, da se u žanca ne zatara i da se ne pozabire ču. Za nediju i blagdan Uskrsa sve mora biti spravljeno. Jutro rano hrana se nosi na blagoslov, a onda gre marenda na kojoj se okuplja familija. I upravo to, familija na okupu, najljepši običaj ki postoji i na njega nikad ne smijemo pozabiti. Pozdrav iz ugostiteljske